Haleluya, haleluya. Yesu Kristo nashimwe. Ndabasuje bene data, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo nashimwe. Inshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, Imana ishimwe cyane. Hereza Imana icyubahiro. Izinze ijoro, izinguye amanywa, irongera iravuga ngo ubeho ubayeho. Imana ishimwe cyane, yuzuye urukundo n'imbabazi no kugira neza kwinshi. Imana ishimwe. Iki gitondo rero ndakubwiye ngo uhereze Imana icyubahiro. Zirikana kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Zirikana ibyo Imana yakoze n'aho igejeje ikora. Zirikana ko Imana yakwimanye. Zirikana ko yakubambiye amahema. Zirikana intambara yakurwaniye. Imana ni ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubanje Imana hose muri byose. Tubanje Imana muri iki cyumweru. Tubanje Imana mu kazi kacu. Tubanje Imana ku bazagira ingendo zitandukanye. Tubanje Imana na hahandi hagoranye Imana ihahagarare. Tubanje Imana Imana ihatugerere tutarahakandagira. Imana ishimwe. Tubanje Imana ku bacu no ku byacu. Tubanje Imana ku babisha bacu. Yica imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Tubanje Imana turayihamagaye muri iki cyumweru dutangiye. Duhamagaye Imana izitamurure yigaragaze. Turingize ngo Imana buri wese izamunezeze. Buri wese azabona Imana. Buri wese azabone amashimwe mashya. Imana ni ishimwe. Twavugaga ngo tubanje Imana, nawe ujya ubanza Imana. Ujya wiragiza Imana, kandi imibiri yanyu irindwe n'Uwiteka Imana nyir'ijuru waremye ijuru n'isi. Imibiri yanyu irindirwe mu maraso ya Yesu Kristo. Imibiri yanyu igotwe n'imbaraga z'Imana ishobora byose. Imana ni ishimwe. Nyemerera rero muri iki gitondo tuvuge ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe ugira uti Imana ikoresha imbaraga z'ibimenyetso. Imana ikoreshe imbaraga z'ibimenyetso muri iki cyumweru. Yongere igire ibimenyetso iguha mu buzima bwawe. Nawe wongere ubone yuko Imana muri kumwe. Yongere ikoreshe imbaraga zayo mu buryo bw'ibimenyetso, ndetse n'abantu bamenye gusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Reka twihuse dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya Mose kuva ibice 4 umurongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ati, kandi nibatakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere, bazemera icya kabiri. Imana ni ishimwe. Iri ni ijambo wakibaza se ibimenyetso burya bijya bituma abantu bemera Imana nubwo batavuga? Reka nkubwire, nubwo batavuga ariko hari ibyo Imana yakoze ku buzima bwawe wapfubyiwe. Kuba Imana yarakureze ugakura ukabyara, icyo ni ikimenyetso cyemeje abantu ko Imana yita ku mfubyi ikazirera ikazikuza. Wa mupfakazi we, Imana hari icyo yakoze bituma abantu bemera ko ari Imana yita ku bantu b'abapfakazi batagira shinge na rugero, batagira kirengera. Aho rero Imana ijya yemeza abantu ikoresheje ibimenyetso. Abantu banga kwemera ijambo ry'Imana, bakemera kwizera kwawe. Ariko Imana iyo iturikije ikimeze nk'ikimenyetso ko ari Imana yaguhagazeho, ko ari Imana yakwimanye, abantu bajya bakemera Imana bakavuga ngo uriya muntu rwose, nubwo twavugaga ko ibyo asenga bidafatika, ariko noneho hari icyo Imana imukoreye, imuvaniye mu bukode, imuhaye inzu ye. Bakemera Imana wasenze. Rero burya abantu bemezwa n'ibimenyetso, ntabwo bajya bapfa kwemera. Niyo mpamvu Imana igiye gutuma Mose yabanjije kumwigisha gukora ibitangaza. Ihindura inkoni inzoka, irabimwereka, irabimwigisha, kuko yari izi imitima y'abana b'abantu. Yari izi ko kwizera kwabo no kwemera kwabo biruhanyije.
rero nakubwira ngo Imana ikoreshe ibimenyetso byayo, ikoreshe imbaraga zayo ibimenyetso, hanyuma abantu babashe kongera kwizera Imana. Ibyo rero Imana ibikorera ku bantu, Imana ikabikorera abantu, izo mbaraga ikoresha ibimenyetso byayo ko ari Imana ishobora byose, ko ari Imana yaremye ijuru n'isi, ko ari Imana iri hejuru y'amajuru, ko ari Imana ifite imbaraga zirenze izindi mbaraga. Imana ibikoresha ibimenyetso n'ibitangaza. Rero niyo mpamvu kuri uyu murongo w'8 Uwiteka yabwiye Mose neza, aramubwira ati rwose nibatemezwa Uwiteka abwira Uwiteka ati kandi nibatakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere. Hari ukuntu Imana bavuze yuko udasenga, baravuga ngo uzagumirwa, ariko wararangije urashaka. Icyo nticyabemeza, icyo cyari ikimenyetso cya mbere. Nawe hari ikintu Imana yakoze cyagombaga gutuma abantu bemera yuko Imana igukunda, Imana ibana nawe. Ntabwo babyemeye, ibyo ntibabifasheho n'umwanya muto, ariko Uwiteka kuko yari abizi yuko abantu batinda kwemera, aravuga ati nibatemezwa n'ikimenyetso cya mbere bazemera icya kabiri. Imana ishimwe. Aravuga ati bazemera icya kabiri. Imana ihabwa icyubahiro. Ukeneye ikindi kimenyetso muri iki cyumweru, ukeneye ikindi kimenyetso, ukeneye ikindi gitangaza, ukeneye uwundi mugisha, ukeneye ko Imana ica amazimwe, ukeneye ko Imana irangiza amagambo, ukeneye kwakira ikindi gitangaza cya kabiri ku buzima bwawe, kugira ngo bemere ko wasenze Imana, kugira ngo bemere ko ufite Imana umurengezi n'umutabazi wawe. Ukeneye icya kabiri. Wambwiye uti n'icya kabiri narakibonye, ariko Imana ibishyize ku munzani irabona yuko batigeze bemera. Rero uyu munsi Imana igukorera ikindi kibemeza, kandi ikore icyumutse rwose. Imana ikore ikindi kibemeza, bamenye ko wasenze Imana, bamenye ko Imana igukunda, bamenye ko uri mu kw'Imana, bamenye ko urinzwe n'Imana, bamenye ko uri mu bwishingizi bw'Imana. Kuko n'Uwiteka yarabimenye, aravuga ati icya mbere gishobora kutabemeza, bashobora kutakwemera kubera icya mbere, ariko icya kabiri kizabemeza. Imana ishimwe. Rero narindi kukubwira ngo muri iki cyumweru Imana igukorera ikibemeza, iguteturure, igutambagize, ikunyuze mu marembo ya ba rupinzi. Imana ishimwe cyane. Nakubwira ngo Imana ikoresha imbaraga zayo, ikore ikindi kimenyetso kibemeza. Imana nishimwe. Shalom shalom. Muhahe muronke, mugendane n'umugisha w'Imana. Imana ibagotesha ingabo nto n'inini. Ni ukuri nkomeze gusaba ngo Imana yongere ikore ikindi kimenyetso gituma bamenya yuko uri mu kw'Imana, gituma bamenya yuko usenga Imana. Shalom shalom.